Tunge Franklin Richards chu. Fantastic Four kha kan shevek tonga heng Mr. Fantastic te Invisible Woman Human Torch le thing te kha ania heta Mr. Fantastic Reed Richards le Susan Storm Invisible Woman te hi anin ngai zonga anua anlawin nei tani anua Susan Storm hi araya hetia han rai hian amale apasal Reed Richards ten power anlo nei na chan cosmic ray an don na chuan Susan Storm in Naupang na chuan nasatakina efeka anau pai chuan le energy mak tak mai alo pai veya hei hian anu le note din hun chu nasatakin ati der thongani note le Susan Storm din hun chu ader thon ve wang chuan Fantastic Four ho chu an zawain an rilru hain anmang ang ve emani chuwang chuan le ti dan turte kha an han ngai tu ve wanga ti chuan le Mr. Fantastic chuan thil thatak ngai to chukta cosmic control rod chuan anu puile a follow piang tur nun na chu a chan chuk thei ti chu angai to chukta ni amai ro chu he cosmic control rod hi khovela ol sam takin omlova dimension pakhat negative zone a chuan om dei ni a follow lo piang tur le anu pui du tak Susan Stormy nunna a chan thena kong om chuna ni boxia chuwang chuan hlo om tak negative zone a kalchu thuan ti thlutani amai ro chu he negative zone a hian cosmic control rod chu alo om top don lawa he negative zone a interdimensional insectoid ran nung pian zia nei chu khovela ne tu le powerful tak pakhat any hilas chuan chu an thil zon lai mek cosmic control rod chu aneya a mangani he cosmic control rod hi akeng tu piang chuan matter le energy chu adu tu danin a manipulate theidona tin immortality power a pe theidon bokani tarwanga hriselowa thi theina angkha aveng don tinani chu tin chu mai pilama cosmic energy thil reng po a control thei vekani he cosmic control rod nei tu any hilas hian dam reile dam reng chungchang hi a chil mema ama hian thilova he cosmic control rod manga chatuana nun hi atumburani tisuan Fantastic Four ho chule negative zone a chuan an va thlenga ani hilas chu an va hmuwa chu cosmic control rod lak tum chuan an va impact sual ta noya har salu tuklem no chuan an la ve thei ta mai ni khovela ma chuan an thil lak sak chu an hon lia he thil mang hian anu pui rai lai le note pum chunga mi nu na chu an lo chan chuk thei ta ni Susan Storm le Reed Richards te hi an note lo piang tur hian thil ti theina bon lu tu ka nei don ti reng an shremi aloni tin he Reed Richards Mr. Fantastic hi superhero intifan satli thai mai amokan no ti mai thaya ama hi scientist le inventor bon takania Marvel Universe mishing smart bear ti chal hial thinani ama hi anamai lo ni ti chuan le atopa chuan Susan Storm chuan no te chu aron nei ta chu no te chu aminga Franklin Benjamin Richards ti anvo ani Franklin Richards ti ashiatani amai ro chu he no te lo piang hi a pian tir phata tangin no te pa ngai anglo takin ama hi amak maya anu le pa Susan Storm le Reed Richards ten mana cosmic ray an lo absorb patanga power an lo nei kha cosmic radiation khan an fapa genetic structure hi angong tat maya chuwang chuan an fapa Franklin Richards hi mutant aloni phatani Franklin Richards hi mutant ron ni ma se khovela mutant dangtenen khan anin an lo na chan chu atlang pui mutant dangte chu puberty an hit hun khan an danglam na le an power te an mang thiamin aron lang tran chau thina amai ro chu Franklin Richards hi chu note sen ni lai tang dei to hian power chak le hlom tak anei dei to ni chutianga pian tir tanga power hlom tak le thil ti thei tak anei sawang chuan ama hi no te mai rani boxia ala control TMC lawa har satna le boina sang kha athlen ngal thini chuwang chuan nu le pa te hian ama enkol thei tu le veng him thei tur beran ngai which pakhat agatha harkness su anenia tan ama enkol tu le veng him turin an lani ti hian
akatha harknes hian anule pate omlo line alo en colin alo venghim charchar thina nelte po ani nel ma hleni akatha harknes in engemo chen a en kol nu achuan aman tolova Salem California lama chuan a ho santani he note Franklin Richards hian Marvel Universe power thil ti thei ber zinga mi pakhat reality warping kan ti chuan neya omzia chu angai to na mang ringot khan reality thil ni na sa chu a thak vek theini a du darin thila thleng thei ti na ni chu tin telepathy nei boka miril ru chiari na hre theya mi nan lu chunga han engen ngai to ti te an top secret zongzong te kha a hrevek theini tin aril ru ringot hian miril ruwa thilova soi theini ti chuan telekinesis nei boka eng object po he khovela engkim hi angai to na mang ringotin a choi kangina du danin a om kwaltir vel theini JCB mo tenkemo almerai mo building lian pui mo football stadium lian pui le bridge lian pui te thleng hianin angai to na mang ringotin Jean Grey ang khan a choi kang theini thil danga du dana choi kang thei chuan ama po chu inti kang ve thei ti na nia a thlok ve thei ngal bok ti na ni chu amai ro chu ma hi toddler no teila tong theilo kal thei tir kan tiang chau hi ala ni wangin henga power lo omle thil ti thei tak tak te hi nei kim vek to ma se anei ti poila in hre chi lowa mandan pola thiam lova mangdon po ni se ala mang thiam don bok lo ni chu ti man thiam lo chuan ama na hriat mi lo lai ti hian abula thil om te kha lo thlaka achang le thil lo om ngai mi lo tangten thil lo siam chuka anu le pa te le Fantastic Four dang hote makti khopina om thina ni rum kha chule Fantastic Four ho le super villain team pakhat anin be trumin Fantastic Four ho hian Frightful Four ho hi an ne talo leya the thing a pe hi chu an knock out hialani anin sualna hi Fantastic Four ho headquarter ania no tailor trong thailo kal thei tir chau Franklin Richards chu alo om ve kiawa ti chuan le a power comics sa langsar taka a man voi khatna chu aron thleng don ta aputeya da thinga ni khoshelawa tlulai chu a power zona kai thawa a thil ti theina mang chuan le Fantastic Four ho chu the Frightful Four ho chu a hne tirani ti hian a du dan hian thila thleng top theini hei hi reality warping langsar taka a man nani thil pakhat ka soidu chu reality warping ti le matter manipulation ti oma hemete pani hi power beyond omega level lu tukmenia matter manipulation kan ti chu universe concrete object thil omsa changa du dana thil thak theini eternal movie sersi khan bas kha rose petal tamdewa thak kha matter manipulation sunia reality warping ve thunge ro chu thil omsa le thil ni na sa thak mai pielama thil lo omie lo changa thil siam chu theina hi atel bokani Scarlet Witch pokhan reality warping ane kha engma lo chang khan afa te kha asiam chop top kha ta khan chenom de Naupang kha khomoi fa te ka lo holok atilo reng kha matter manipulation le reality warping danglam na chu loni tani ti chuan Marvel a hian reality warping nei an om ve nuala Scarlet Witch le Franklin Richards hian reality warping nei ve ma se Scarlet Witch chuan thei chin nei thina ma se Franklin Richards hi chuan top chin omlovin reality hi a du danin a warp theini a power a man na bon takte chu kan na soidon chu anu zela chuan Franklin Richards chu Naupang pa nga yang role aron ni vechana rum khachule robot Ultron 7 le Fantastic Four le superhero dang te chu anin suala ne tok takanin sual hoi lai chuan Ultron 7 robot changa energy zone zamron chuak vel chuan Franklin na mine aril ru chu aron effect khat maya Franklin Richards chuan atumia lovin psionic energy powerful lutuk mai chu aron chuak huka Fantastic Four le superhero dang hoin an beiron kha a power voi khat mana aron knock out ngalani rum khat chu ina omhle la hian Rubik's Cube chu an khalvel chinani mi fa te ang thokhan ati diklok thai big lo ni a power kha mang char big si lowa ati diklok thai lo thin rim le frustrate na salo tuk chu abula TV online me khan engtika ngai puitling don ti aron soilai chi khalo ni boxia chu vele Franklin chu chople chila puitling aron chang halin putar rang de mul buk de wa hen aron chang taringot ani thil bonde wi soidone mokatia iloti mai thaya mase he Franklin te hi Naupang thelani sia powerful le mase ala mang thiam tlat lawa mandan pola shelawani chuwang chon ama shiat mi lo le ama tum ang ni mi lovin thil mak pui ron thleng thu zelani hetia puitling mak to ga ron changringo thian ama po chu a confuse ema
Hei ati realistic tu nin ka share kai chu puitling taksa kha nei ma se Naupang ril ru kha la putlata tin knowledge po kha again chong lawani chu mai po chu la ni lovin a shiat na kha hlawa tunge ni po ha she to lawni tin heti la hin apa Mr Fantastic le apute te pani Human Torch le da thing ate kha inan lo umve lai tak tho kha lo nia hei hi Fantastic Four headquarters ani nge ni lo ka she ching chi lo ti chon le sin dang lo lang le a Susan Storm chu ina chuan ron lut veta a ron lu chia chon le a pasal Reed Richards chu chaw tak mai hian soi sak hrep ang mai hian chuata alo fan kwal nuai mai chu a hmua tuma dang kha bulan om si lowa in chung chu a reina re tlok tlok mai ni ti chuan kil khata po chuan da thing po chu alo let chheder maya Susan Storm chu angai thalota a in ti invisible ta ni ti chuan film khur taka room danga valut pa kongka awa hong den den chuan le mi pakhat puitling putar ang deuh sam gold rong nei hian Johnny Storm the Human Torch kha alo rek kanga a rek tu pa chuan Johnny Storm a bula chuan ka zo na chhana chui nei I memory lak sak tu chei min tilui su tin ti chuan alo vo me ka ni Johnny Storm chuan theilo chungin rek ni chung chuan a chhana ka nei lo a zo na po ka shelo nia tin lo changa heta hian Human Torch hi ama form powerful bera lo in ti chang me ka tuna a form hi plasma form ani heti chung po hian hepa hi alo la hne theilo ni ti hian rek tu pa hian Johnny Storm mai alvek chung mai po ni lo a plasma forma in ti chang chunga a rek chung po hian mai al khan atina chete e lo ani Franklin Richards chuan Johnny Storm pai phei pop pa chuan engma omlo a chhana ka zon chu om ma se thuru kani atia ti hian Johnny Storm memory po alak sak ve ni a mami Mr Fantastic le da thing ate memory po kha alo lak sak ve thoni hetia om vela hi invisible woman chuan kongka phena tang chuan alo en chara Invisible Woman ainti invisible chung po khan Franklin Richards hian a hmu thei ni chumale a chhana chu nangma om ka hre thei ti in a vin shepa Franklin chuan nangkhai ni a member palina a mei che om chun Susan chuan makatil tuka lalpa le emin hmu thei ti ni Susan Storm chuan a hlawa rang takin atlan chia ma se Franklin chuan tlan che su a chhana min petache ativaka bang chata kan siam Human Torch Nova Blespon ati chia zo lo tur khopa bang powerful chu Franklin Richards hian aron kaltlang popani ol sam dewin ti chuan a zela hetia tlan chia zela hian Susan Storm chuan Ben da thinga khan afapa Franklin Richards Naupang te kha a room a Rubik's Cube na infiam puiti kha she chuaka ma se room kha lo puak noi to sia room a chuan valuta afapa chu lo om lo ni Susan hian ni chinemi pa kha afapa Franklin Richards ani ti a shemi aloni anua kholaya chuan Susan Storm chuan ni chinemi kha afapa ni ti a she chuaka ti chuanin a bia a heti anui na she chuak ti hriat ve le hian Franklin po chuan a memory chu aron nei let lea anu chu tra khuma anu chuan engkim hria zongzong chumin hrila chuan ka pui theidon chelom ti na hneima ti chuan le Naupanga in ti chan le ma chuan uncle Bena mishing form lo om to kha da thinga khan voile khata ati chang halani ti chuan hun lo kal le fe nuwa chuan X-Men ho an lo langa Professor Charles Xavier du thu sam mishing tere mutant te in ngai tlang taka khovela chen ho kha a theita silova hemi wanga alungai na le Magneto an mishing ho huat na chu psychological entity powerful lutuk mai onslaught ti a chuan ron chuak ta daya he onslaught hi ne theilo khopa powerful ti soyani he hi chan chu Franklin Richards le Nate Gray te conscious kha absorb sakwangani Nate Gray hi omega level mutant ve thoni in reality warping power ane ve thoni ti hian a hnuwa onslaught chu Avenger Fantastic Four le X-Men te changkop chuan an hnia ma se heti role hian mutant ni lo ho zong Fantastic Four le Avengers ti ho kha an bo dei maya an thi venga onslaught role khan an ral ve de niang an tia ma se Franklin Richards hian a hriat mi lo line a reality warping mang chuan khovela lo siam chopani chu a khovela siam chop chunga chuan Avengers le Fantastic Four ho kha alo dani chu a khovel siam chule bol tiat le ka ti changa akal na huna pianga keng thinani he khovel siam hi aming chu Heroes Reborn ani
Heroes Reborn ti to po hi a comic sino mania tin he bol khovela ken hi a khovel siam chop khani ti po hre chuang lawa ti hian kengkol charchar tura a in da ve to pani hetiami pano pangte in khovel pakhat angai to na mang ringota a siam ringot mai chule Celestials ho chuan an lo ngai mo ngang maya ka video masalama Marvel Universe a Celestials ho hi anin ti thu fal kan ti to kha Celestial pakhat chule mishing forma in siamin khovela ron kala Franklin Richards chu aron biani chu Celestial chuan le power ila hre thiam lo power reality thak thei inayani Franklin Richards ti inaron bia chu Celestial chuan le Franklin chu choice pani peya a khovel siam chop Heroes Reborn Universe chu ataka omhlen tir phal sakani nga ani lo pon tuna khovel omsa art 616 hi ati chianga ani lo pon asiam chop Heroes Reborn khovel kha ati chianga art 616 tuna khovel hi omzui theyang ti choice asiam sakani Celestials te hian universe pakhata art pani omkha an phal lawani ti chuan Franklin chuan art 616 art lo omsa zok chu omzui zel tur chuan a thlang ta a ti chuan art 616 chu aron omzui ta a tin a khovel siam chopa ada te Avengers le Fantastic Four ho kha he art 616 a hian a power mangin ada le tani aman tin Franklin Richards hian Marvel Universe a hian ama power ron chau phathei tur khopa powerful an omlo ti thu soibokani ti chuan hunalo kala Marvel superhero te history le an origin story te hi angai to na mang ringotin alo thlak thinani Captain America origin story te Thor te le Wolverine te origin kha a thlak vak thin tinani chu hewang hin Franklin Richards hi Marvel Universe a powerful ber ti te ponan soina sa chen khate phei chuan Marvel multiverse ziak tu ni anti thin ni achan chu Marvel Universe mai ponilo a multiverse angzong pop te po hian a thlak hlok theini hei mai ponilo hian chum khat po Franklin Richards hian a khum chunga thuin blanketina in khuwa khovel pakhat mai ponilovin universe pakhat top asiamani hun local le fair Celestial so chu khovela localin Fantastic Four ho nen chuan anin dawani Fantastic Four ho khan an ne don lo rap thlak sia chuwang chuan Reed Richards khan Galactus asamonani Fantastic Four ho puitur chuan Galactus chu khovela chuan alokala Celestials ho le Galactus chu anin dawa Celestials ho chuan an power combining pakhata chaktaka anin siama Galactus su a full power chuan Celestial chuan a kapta Galactus su a knock out ngal tani a knock out zo che chuan Celestials ho chu anin split leya ti chuan Fantastic Four ho chu bean tum le ni Fantastic Four ho chu an lo chau chevek to Celestials ho kha an hnelo na chasia Celestials ho in Fantastic Four ho tha an han tum che chuan le thok le khata chuan wana chuan thil eng lutuk mai men po men that thelo khopa eng hian lei chu aron chun eng veka heti vele hian portal chu lowin honga Franklin Richards future mi puitling to le anaw Valerie chu an lo langa he puitling to Franklin Richards future mi hian present a Franklin Richards chu aron bia a energy mandan tu le store dan te chu aron shilani ti chuan future Franklin Richards chu thlok chovin Celestials te ho chu a han ma chona Celestial pakhat chuan an kapa Franklin Richards chuan alo endure thaya Franklin chuan Celestial maya chuan voi khata hneka chu Celestial chu a thi ngala a puak dar ngal bokani Celestials ho le Franklin Richards chu anin beita piap mai ni Celestials pani dang te chuan makti te uhian an lo thlira ti chuan chung Celestials pani la dam le Franklin na chu anin sual ta zela anua Franklin Richards chuan Galactus sa tluto chu a power mang chuan a aw vaka a kai thawani Galactus sule a power le energy zong te chu restore nin
atluk na hmuna tang chuan aron thawa ti hian Franklin Richards a Herald aron nitani Galactus le Celestials te chu anin suala Galactus chuan a kapa Celestial pakhat chu athilea ti chuan Franklin Richards chuan a psionic energy chu mangin Celestial pakhat chu ati cheve ngalani tin Franklin Richards si note ni lai khan ani hilas khan a ultimate power unlock sak chum khan a power kha bon boxi ala mang thiam don lo boxia chuwang chuan a psionic energy nei kha a fula aron release ringot phei chuan universe pumpui kha a chethei ni chuwang chuan apa Richards khan a fa pano sen hi device pakhatin koma kan tiang hian ada taringot ani tin Rumkhat kan soivezia demon pakhat Mephisto khan anule pa invisible woman le Mr Fantastic te kha a real ma akit na pa a ngai sa shepani heti lai thau hian Franklin Naupang te po hi crystal phena han lo tang veya Doctor Strange chuan ron chan chuaka chuwele Franklin Richards hian Mephisto chu energy blaze na tak hian a kapa Mephisto chu a thingalani Masema hi demons le abstract entities kan ti ang chi hi ani wangin athilen lowa anu fea aron nungle thoni tirma hi a powerful ema wangin amaron rival phathei tu chu Jean Grey Phoenix hiania mase Phoenix a hi chuan a chakzokani Franklin Richards hi tin ni chena kan soitak ang khan naw mei sia Valerie anei veya tin he anaw mei sia hi alola pian ma khan anu pumchunga omlai khan Franklin hian amumanga khan anaw lo piang tur kha athi don ti sia chuwang chuanin hunkal to pa sa khan alet lea chu no te lo piang tur chu anu na chan nan dimension danga avathon deini tin chumkhat Marvel Secret Wars sa Dr. Duman the Beyonder le Molecule Man ate power mangin reality awar pa sumi reality asiama chuan ama chu pathian thukin a inti powerful ani Mase anu ang tintinemo Reed Richards chuan aron nea afa pa Franklin Richards a power mang chuan reality chu an siam thalea ti chuan Franklin Richards chuan Marvel Multiverse pumpui thar hlak chu a siam tani multiverse po adu chuan a siam top thei ti nani hi enga tinge Franklin Richards hi engkim ti thei si Celestials hoka ati bau mailo enga tinge reality zong zong thak thei si kha Marvel Universe a hian super villains te ho hi an oma phalsak a chan na chu Franklin Richards hian engkim chu a thak thei me umai ma se nature of flow khwanu don sa kan tiang hian Marvel Universe hi kal turin atuwa tin ama hi engkim ti thei de uthuak power na yani wang hian Marvel Multiverse ziak tu ti hiala chhal thina ni pokani Marvel Universe hunga hian character story te adanga hei hi asoi warte chuan ama reality warping wang zelani anti pokani tin comics mai mani se enga tinge Spider-Man hi mana tranghan play role ala ni reng engwanginge character dangte angin anti tarve ngai lo teenager ala ni reng na chan Franklin Richards hian character chen khat hi tarti raphala chen khat ero hi chu an chat lai hun lani reng se atini chen khat phei chuan Marvel story ziek tu tapani antia chen khat phei chuan the one above all in hian ante king chinani